Zulu omnyama ndlela zimhlophe angizukwanda kakhulu ngoba nedlozi liyoze lingishaye ngenhlonipho lokhu okwenzakala eDingthini ayi siyalimala lapho kodadewethu hey bawaqomile lamakwelekwele uthi wani phela abashana sekhona abashana bethu manje kumele sihlale phansi izulu omnyama ngesichitha ingcubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ekwelekwela alihambe ikwelekele sala umshana makumele kube njalo kodwa futhi izulu omnyama siyabudinga ukuthi sakhe ubuhlobo nezinye izizwe soZulu singalwi beniyoqonywa nje butho lika Mageba leniqonywa amavenda namalokhu khona la ekhaya bakhona aha nginenkinga eyodwa lokho ku Facebook anginakho mina kanti kuthiwa kuyapostwa kulezi kuyapostwa kube ngiyazenzela hey ngangixoxa nani zonke izinsuku ngiyakuvala njalo Zondi Mancinza oke wakhuluma kabi ngami ngoba angazi ngithukelani zingane ziyangithuka izingane angithi wonke umuntu ukhuluma into ayithandayo lapho kuma Facebook ngithukelani uyazi mina ngihlonishwa nayitsheketshe itsheketshe liqhamuka liyangikhothamela mina itsheketshe manje ngokuchashaza umuntu nje Zulu omnyama asibe munye ngoba isihlalo engihlezi kuso simele ubunye nokuthula lesi sihlalo sikhandwe ngegazi nalesi sizwe siyayazi impithini bengasisike thina empini siyakwazi ukungalala emakhaya sihlale ezintabeni abangasisi lapho asikho isidingo salokho